bisabwe na Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo hamwe na Minisitiri w'Umutekano mu gihugu, kandi bigasuzumwa n'inama y'abaminisitiri ikabyemeza ndetse na Perezida wa Repubulika akabyemeza. Iteka rya Perezida nomero ya mbere ryo kuwa 14 Mutarama 2016 ryasohotse mu igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda kuwa 18 Mutarama 2016 rigena imishahara y'abapolisi, bigaragaramo izamuka ry'imishahara yabo hakurikijwe inzego z'umurimo barimo. Umushahara mbumbe ugenerwa abapolisi buri kwezi ukubiyemo umushahara fatizo, indemnité z'icumbi, indemnité z'urugendo, inkunga ya Leta mu bwiteganyirize bw'umukozi ndetse n'inkunga ya Leta yo kuvuza umukozi. Uhereye ku bapolisi bato turasanga Police Constable. Iri ni iranka buri mupolisi wese usoje imyitozo y'ibanze ahabwa. Na ranka irigaragaza umupolisi uri ku rwego ahabwa umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda 70,000 n'amafaranga 799. Akurikirwa n'ipeti rya Caporal cyangwa se Corporal. Iri ni ipeti rigaragazwa n'utuvi tubiri. Umupolisi wese uri ku rwego agenerwa umushahara mbumbe uhwanye n'ibihumbi 83 n'amafaranga 829. Mu mwanya ukurikira turasanga ipeti rya Sergeant cyangwa se Serija. Ni ipeti rya gatatu muri polisi y'u Rwanda. Iri peti rigaragazwa na V3 ku rutugu rw'iburyo. Umupolisi ufite iri peti agenerwa umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda 96,000 n'amafaranga 877. Ipeti rikurikira ni Senior Sergeant. Iri ni ipeti rya kane mu cyiciro cya polisi bato muri polisi y'u Rwanda. Iri peti rirangwa n'utuvi dutatu n'agakaro hejuru. Umupolisi wese uri kuri urwego n'iri peti rya Senior Sergeant cyangwa se agenerwa umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda 164 n'amafaranga 45. Ku mwanya ukurikira turasanga Chief Sergeant. Iri ni ipeti rya gatanu muri polisi y'u Rwanda, akaba ari naryo risoza icyiciro cy'abapolisi bato. Iri ni ipeti rigaragazwa n'ikirango kiri mu ruziga rumeze nk'igi, harimo inuma n'ijambo Rwanda National Police. Umupolisi ufite iri peti cyangwa se ugeze ku rwego rw'iri peti agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 213 n'amafaranga 130. Uwo ukurikira turasanga icyiciro cy'abapolisi b'abofisiye bato muri polisi y'u Rwanda. Icyiciro gitangizwa n'ipeti rya Assistant Inspector of Police. Iri ni ipeti rirangwa n'inyenyeri imwe ku ntugu zombi. Umupolisi ufite iri peti agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 20,264 n'amafaranga 399. Ipeti rikurikira ni Inspector of Police. Ni ipeti rigaragazwa n'inyenyeri ebyiri ku rutugu. Umupolisi ufite iri peti muri polisi y'u Rwanda agenerwa umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda 323 n'amafaranga 808. Akaza akurikirwa n'ipeti rya Chief Inspector of Police. Iri ni ipeti rirangwa n'inyenyeri eshatu ku ntugu zombi, murababona rwose kenshi. Umupolisi ugeze ku iri peti muri polisi y'u Rwanda agenerwa umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda 432 n'amafaranga 469. Akaza akurikirwa n'ipeti rya Superintendent of Police. Iri ni ipeti rirangwa n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda cyambarwa ku ntugu zombi. Umupolisi uri kuri urwego yambaye ino peti agenerwa umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda 559 n'amafaranga 406. Agakurikirwa n'ipeti rya Senior Superintendent of Police. Iri ni ipeti rigaragazwa n'ikirango cy'igihugu cyengeraho inyenyeri imwe. Umupolisi ufite iri peti agenerwa umushahara mbumbe ungana n'671 n'amafaranga 280. Ipeti rikurikira ni Chief Superintendent of Police. Iri ni ipeti rirangwa n'ikirango cy'igihugu n'inyenyeri ebyiri n'uturongo tubiri ku ikora mukunda kwita ibirokoroko. Iri peti cyangwa se umupolisi uri ku rwego ufite iri peti rya Chief Superintendent agenerwa umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda 806 n'amafaranga 954. Aza akurikirwa n'ipeti rya Assistant Commissioner of Police. Apolisi bari ku rwego bagenerwa umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda
miliyoni imwe n'ibihumbi 104 n'amafaranga 565. Ipeti rikurikira ni Commissioner of Police. Umupolisi wese ugeze kuri uru rwego cyangwa se ufite iri peti agenerwa buri kwezi umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni imwe n'ibihumbi 146 n'amafaranga 739. Aza kurikirwa n'ipeti rya Deputy Commissioner of Police. Abapolisi bari kuri uru rwego bafite iri peti bagenerwa buri kwezi umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni imwe n'ibihumbi 329 n'amafaranga 839. Ipeti rikurikira ni irya Commissioner of Police. Umupolisi wese ugeze kuri urwego cyangwa se ufite iri peti agenerwa umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni imwe n'ibihumbi 735 n'amafaranga 800. Aza kurikirwa n'ipeti rya Deputy Inspector General of Police. Umupolisi wese ugeze kuri urwego rw'iri peti agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 200 n'amafaranga ibihumbi 177 n'amafaranga 430. Aza kurikirwa n'ipeti rya Inspector General of Police ari naryo rya nyuma muri polisi y'u Rwanda. Umupolisi uri kuri urwego yambaye iri peti rya Inspector General of Police agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 2 n'ibihumbi 395 n'amafaranga 449. Usoje iki cyegeranyo siga comment ku kindi wifuza ko twazagukoreraho ubutaha. Yari muhire gutegurira na kugezaho ubucukumbuzi mu bwenge hano kuri Mr. MR TV. Ciao ciao, duhure mu bindi biganiro.